Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita jalan di satu tempat yang gelap dan menyeramkan, menakutkan, maka ada satu doa bila kita baca, insya-Allah apa saja yang berbahaya ataupun yang menakutkan akan hilang dan tidak ada yang dapat memberi mudarat melainkan dengan izin Allah. Jadi bila kita melalui satu kawasan yang gelap dan menakutkan, maka bacalah doa ini, insya-Allah dengan doa ini Allah akan jaga kita daripada perkara-perkara yang berbahaya, sama ada itu daripada syaitan, daripada jin yang jahat, ataupun daripada orang-orang yang jahat, ataupun daripada makhluk-makhluk, binatang-binatang yang berbisa. Apa doa itu? Doa itu sangat mudah dan senang dihafal. Boleh tulis doa ini, ambil pen dan kertas, tulis doa ini. Saya bacakan, kemudian tuan-tuan dan puan boleh tulis doa ini. Sekiranya tidak hafal, boleh baca selepas ditulis nanti. Doanya seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Kita ulang sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Baca sebanyak 3 kali. Insya-Allah Allah akan pelihara kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Sekiranya tuan-tuan dan puan rasa video ini bermanfaat, boleh share kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang kita sayang, kepada semua orang agar dapat memberi manfaat, insya-Allah. Jazakumullah khair.